Hi guys. Anmong to the channel sig mai ki taram nok sari. Music Manipuri rang lai bana mara mara music sentung yachin ba mayam lai aduga bank tagi loan long ning ba lai raga suzik thingi dana ka loan lo ba yande ado sigi yenga ka ina video se semja bane tasing namukti bank na thingi ba sa arabe de instruction la ga Manipuri loan pi ba yaro na ting pa da ki koina loan se lo ba se thingjan bane ta ne ko adumak oina koina kani NBFC sing dagi loan lo wi ko dong sa ba je dum lai ri online de ya ta ne ko NBFC ha bi se mam risk laite RBI ne regulate to ba microfinance ko non banking financing company ne hai ta ko NBFC de hai ba ri amoi se RBI ne regulate to ne ta ko risk lai ro ko hai ba NBFC sing dagi adum online ki through dagi loan che lo ba yai ado NBFC dagi loan lo ba se ko na changi pot sei jing kari ke changi hara ga dim PAN card changani Aadhaar card changani aduga Aadhaar da link to mobile number changani aduga thabak to wara kana magi office address ko adum hoin form da mela pamatam da details sing da dum mathang manang nai na tholakani adum yingbiyo ko aduga adum NBFC dangi online da apply tawning ba lera gadi ai description da link hapsirang se dum check out tor yingbiyo haidare aduga ma'am ko ne loan lowi kana pamtang haijara ke ko ko loan se hana sunglong long da bo ra gadi loan khoi CIBIL score nama lei ko CIBIL score 0 lei gana da ko aduga loan se lawraga dum chang nine sing makang wa ta ko moina CIBIL score se 650 dagina 900 buki manung lai gani hai ba 650 dagina 900 buki manung lai bu kangu sing sina moi se good natra excellent lai ko in data se picture se ni 650 750 750 900 samai lai se ni ko samai lai ba kangu se koina loan se chang nine sing ba kangu ni CIBIL score se am wangi koina any loan se ama leisona leisona dum loan lo ya ba ni ko aduga koina CIBIL score ha ba se panjang ge ko CIBIL score ha ba se te ki sunate कोई character certificate amagum banai tar CIBIL score se koi gi hariba mi se loan se changna singba mira natag loan se changna singda ba kangura sidaga yengo akoina poor average klai kangu sing se poor klai kangu sing se defaulter sing ko moje bank dagi any microfinance ama dagi loan lo thogo ro bank ama dagi loan lo thogo ro singda ba kangu sing dini ko simai to bo mi sing se mana paisa phana pai janu aidi income phanam chang lai no once ma se RBI gi negative list natag defaulter de sing ta di ma se mapun sig lo lo wi yaru dini ko aduga sida average lai ga kangu se 600 550 dagina 650 bu kemung da lai ba kangu singchina loan se khoi gi loinamak mat padina te moi se loan se koina singamaga matam khara kudong cha da numar singma ngam da ba tha mari manga ga nan jalak pangu do adu singe average kangu singchina ko adu average lai ba kangu singse moi adum good natra excellent lak kudong cha ba lai loan singda ba lai ga dum singdok pi ko natra ga di once for lai ki ta di moi hayang mai loan lo bi kudong cha ba lai ru de ni ko aduna dum ke hani good excellent da laiba kangu singse bank ta ge dum pre approve loan ga thok pane pre approve ka thok ga di mayam adum kudakta paisa se instantly account da credit ta rok pane ta re ko ma gi thoi ba bank tu concern oi ba website na traga application no sanga ga ta re ko adu mayam de paisa yam da wan ta na mayam ko akoi gi loan se di CIBIL score semba gi wena ko kitang ka lower su yai lupa lising manga ma kai ma tara ma ko lawthoga CIBIL score sem ga haraga su kai de aduna mayam sigi matang da video se semjabne ado mayam ai ge channel se subscribe to khan biyo like to biyo share to biyo haidi mayam khangning ba loan gi matang khangning ba loan ong mu le ga su moi da su mateng waining khanjara semjabne ko ado mayam thank you all